Matsonga ma ka hina ni tshemba ku mpfhukini hinkwaku lama ka kona Matsonga ma ka hina mi hlangana hi za swa ka Chauke eka channel ya swa ka Chauke TV namuntlha na ta ku hi vulavula nyana timinetse titsongo hi vulavula hi mhaka nyana yin'wana ni na concern yikulukumba ngopfu hi Soul Makamu kumbe G1 ni na concern yikulukumba ngopfu hi Soul Makamu because minkarhini yo tala loko ku huma tinghoma aka music wa lowu nga under production ya Soul Makamu ni na problem because va tlhe Soul Makamu va tlhela va humesa after loko va humesele munhu un'wana aka studio xa vona kumbe aka production ya vona sweswiwani ka huma risimu leriwani ra Kofi leri va nga feature na Soul Makamu na Majojo risimu leriwani a ri tlhavelangi hi sana after loko a kuma yena risimu leriwani Soul Makamu u tlhele a ya humesa risimu ra yena leri a ro vulavula hi ku president Ramaphosa se va politiko leswaku se hi ngheni ka level 1 so ni ti vutisa ku ri why Soul Makamu a endla so because vanhu lavawani hinkwavo lava va produce-eriwa hi yena and then loko hi ya producer risimu why a tlhela a humesa after loko a zama ku lata yingisela risimu leriya ri nga huma ka studio xa yena se hi a tlhela a humesa and loko a humesa risimu yena obvious Soul Makamu hi yena artist leyikulukumba aka studio lexiya kumbe aka production liya kumbe aka team G1 ku angarhela so swi ta loko ri loko Soul Makamu a humesa risimu loko ri ku lava van'wani va ku humesa na vona swi ta loko ku ri ku va a va pfalini wa va pfala meaning ku a nge swi koti ku yingisela mani Kofi loko ku ri Kofi a nge swi koti ku yingisela Kofi swi ta loko se ta yingisela mani Soul Makamu so swi ni hlamarisi ngopfu loko Soul Makamu a humesa risimu leriwani ro vulavula hi timhaka ta loko president Ramaphosa va pfula tiko because mhaka leyiwani a yi sungulangi lawa ntsena swi ni hlamarisile le ku sunguleni loko a sungula ku endla swilo leswiwani Soul Makamu u endli mhaka leyiwani ya ni nga yi tekela ngopfu kohle loko hi lembe leriwani loko Majojo a humesa album ya yena leya yin'wana a nga yi humesa lembe leriwani ra 2020 ya rifu ra mina loko Majojo a humesa album leyi album leyiwani a yi ba kahle yi ri kahle album leyi va kahle yi yingisela mara loko ha ku ha zama ku yingisela nyana hi tolovela Soul Makamu a tlhela a humesa futhi a humesa album and then album leyi loko a yi humesa swi vheta yi va yi pfale album ya Majojo ku na vanhu vo tala ngopfu Matsonga ma ka hina lava nga yi tiviki album ya Majojo va tivaka tinsimu ta Soul Makamu so ko fana leriwani album leyi yi hume loko a huma album ya Majojo a zangi heta na 2 weeks album ya Majojo yi humile loko yi huma vhikini leriya rin'wana xa ku huma Soul Makamu so swa ni hlamarisa na concern yikulukumba Matsonga ma ka hina ku loko ri ku Soul Makamu va ta vona channel leyi ni kombe ku va lunghiza mhaka leyiwani ku loko vona va humesa loko aka studio xa vona ku huma music kumbe aka team ya vona ku humesa music kumbe album kumbe single kumbe swin'wana hi Majojo kumbe hi Boze kumbe hi Kofi na Cremora kumbe xana hi wun'wana wa vona kwala ka team leya ya vona ni ta kombela ku Soul Makamu va nga ha tlheli vona va humesa single fast kumbe nghoma fast vona hi voxe hi mhaka ku va ta pfala artist leyiya va ha ku hi humesela ku vona aka studio xa vona kumbe aka team ya vona because it's a one group ya team G1 mako hi ndlela leyi se ku va na problem ya yini se hi tsandzeka ku yingisela luya vo va vheta va kumeka va pfarile Matsonga ma ka hina hi pfumeleleni ni byela ku ri vanhu van'wanyana va nga twanga ku Soul Makamu u na jealousy kumbe Soul Makamu u pfalela van'wana a handle lava a tirhaka na vona hi mhaka Soul Makamu it's a big artist leyi yingiseriwaka hi munhu un'wana na un'wana meaning ku Soul Makamu ku hava ku hi nga n'wi yingiseli swo bohe n'wi yingisela ende loko ku hume ende ka studio lexiya xa yena lexiya kumbexana ka team leya yena ka team G1 hinkwayo the main character laha ka studio lexiya kumbe ka team leya i Soul Makamu meaning ku loko Soul Makamu a humesa hi vheta hi tshika leswa swo Majojo na vo Boze na vo Kofi na Cremora hi vheta hi yingisela swa Soul Makamu so mani kombela ku Soul Makamu va lunghiza mistake ya vona ni ta kombela ku ri Soul Makamu va ta hi vona video leyi va lunghiza ti-mistake ta vona kumbe va lunghiza mistake yaleyo hi mhaka handle ka sweswo mina ni vona problem yikulukumba ngopfu ka mina ko va concern a ni tivi ku n'wina mi ta hi vona njhani Matsonga ma ka hina loko ku ri ku mi opposa ni swi sungula kumbe mi yima ni swi sungula kumbe mi na mavonelo man'wana ni kombela mi nghena ka comment box
laha mi nga ta fika mi khomenta kona hi xela mavonelo a hi timhaka ta ku lwa na Soli Makamu a ni lwi na vona Soli Makamu a ni nge lwi na vona na va rhandza ende ni rhandza music wa Xitsonga hi ku angarhela a ni nge lwi na vona ni kombela ku matsongo ma ka hina mi subscribe ka channel ya Faka Chauke TV ta va kha hi mi tisela music wa Xitsonga na ku analyze music wa Xitsonga na khensa inkomu gange wa swi tiva menga va hi secha le ka bar